FC गोवा बांबोळे स्टेडियमार नेमान ट्रेनिंग करतात. ब्रेस्तारा ट्रेनिंग सुरू करचे पयलीं कोच सर्जिओ लोबेरान पत्रकार बसकेत आपल्या पंगडाच्या तयारेबद्दल माहिती दिली. Bueno, yo creo que tenemos jugadores que han jugado de 9, tenemos futbolistas que han jugado de delanteros centros y tienen experiencia en esa posición en otros clubes. I do think that we have players who play in our 9th position, who have previously played with other clubs and have experience playing in our 9th position. Pero para nuestra idea de juego, que es un tipo de fútbol con intentar llevar la iniciativa, tener la posesión del balón, un juego combinativo, creo que este perfil de jugador no 9 referencia para juego directo nos viene bien. But for our style of play, there's a particular brand of football that we want to execute. And one of the players who we do have here is that kind of profile. Por lo tanto, creo que reúnen el perfil adecuado para la idea de juego que queremos desarrollar y el tipo de fútbol que queremos hacer. Yo creo que tener excesiva dependencia de un delantero centro para meter goles no es bueno en un equipo. For me, it's about having players who are multiple and can adapt the system that we have in mind. We depend on a single player as a number 9 to score the goals for us and not rely on the others to score goals. For me, it's not a good sort of thing. Para mí es importante el concepto ofensivo del fútbol. For me, it's important to have the concept of offensive football. Pero con un equilibrio defensivo, evidentemente. But with a balance in our defensive play as well. Hoy en día el fútbol moderno, un equipo que solo domina uno de los dos aspectos, es difícil que pueda ser campeón. Nowadays in football, if there's a team that is particularly strong in only one suit, either in attack or defense, they will dominate football. Me gusta que mi equipo tenga equilibrio, pero que tenga vocación ofensiva. I want my team to have a good balance between attack and defense, but at the same time have the ability to expand on their attacking play. Me gusta llevar la iniciativa, me gusta tener el balón, me gusta defender marcando goles. I like my team to have initiative, to take the ball and control it, and dictate the tempo of the game. Pero en las transiciones, que hoy en día en el fútbol es lo más importante, en el momento de la pérdida de balón el equipo tiene que estar bien preparado y armado defensivamente. And in current football, it's very important in the transitional play that suppose we do lose the ball, that the team is very well prepared in terms of defensive strategic play. Que tenemos un muy buen equipo. I think they were very good team. Creo que en la ESL hay muy buenos equipos también. And I also think that the team in the ISL will be very good. Pero nosotros vamos a ser ambiciosos y vamos a luchar por lo máximo. But we're going to fight and be ambitious and try and win the title. 40 वर्सांचो स्पॅनिश कोच लोबेरा बरोच कॉन्फिडंट दिसता. ताका आपल्या पंगडाचेर खूब विश्वास आसा आनी तो आतां आपली स्ट्रॅटेजी थारावपाच्या निमाण्या पावण्यार पावला. येता त्या 3 फ्रेंडली मॅचींतल्यान पंगडाच्या खेळाचो अदमास कळटलो आनी FC गोवाचे फॅन्स ISL केन्ना सुरू जाता काय म्हणून आतूर जातले. प्रुडंटा खातीर नीरज प्रभू आनी शिरीश कुंकळकार.